Three characteristics of marriage. Shak kazawi asak avat kutum. Ito na Genesis chapter 2 verse 24 jili kapa atam chitran. Kita ada kebihay dalay. Juvang ena mayar nauna avla avali or haida aprevali maruma. Kala ani asa aka nasahawa. Ito na rekapta or haika living kaji tuiji sampangai. Shakaza kala shim kapan break her kasajili living or kahai tui kahai kaji takar salake important salake kiwang kala jaka mayarna wakana ngalana wakana avla avali manothara aka awishim kuli manothara aka ahi mi kangatai akali shimpanum gida saklage chotlage hili avla avali or hailaga da jangdagleji shimkur awishim li khangni ana ali prag sanga ali pragang ruma avava chinaungara shimkur chili motha hailaga or hailaga aprivali nguruma nguruma da hangdale hili hor kahai thui kahai da hangdakle hi ka chunga changdaklei ne tuklagina muchuga ka traga itumna mei khai bai thui kahai hor kahai jaka awishinku avava kapaning tu kamatu murumda kalai sai koji separate ngatai hai laga thui kahai ne Tangkhul wi context na wa shinau bingba shangla ngachei kala shimkula ngachei babame kala marak khaliba ram kha aina tangda church aina tangda khangachei ngawai kala chimbang majila yurjat aina tangda ngatai thui kahai ngawai chili kahangme break her sara jahai ka shinau bingna khangachi katharim malaila leika shiwi manga ina sai kor motha hailaga kapung ting ting ram ting ting kongrei kongra makan laga fathui kahai chiwi wangme chili shinkapan kala break her kohone shimpan ngai kha ishavali mai lem laga ishava ishamei isha thon rali jaham laga pamai shone jaiga jiba masaga paine tang ka khanyeli cleaving ngarum hawe ngarumma cleaving kajihiba kadada hamro kale jaka atam ana motha kai sai korji akharabi kala aprivali khangaru tang tangkhul nawa shim kapan wi maramli ra ka khangarum kaji atamli shinau mangli focus sa gai vai shinau mangli madui thui gai phaning thui gai vai ai shinau wa mayar na wili rang rum gai ne mayar na shi sa gai ne
mayar shina sadakle psychology saplumra chitai da kahang vai kha Bible li Bible li va hili ka pihai da klai baba Genesis chapter 2 verse 24 li ka pihai da klai baba aprivali nguruma jide agarali nguruma machimate ko hili ham da klai baba aprivu bangli agar mangli kahang maning mere kanini le kahang ne aprivula agarala avava shimkur motha hailaga shimkur wichat khana motha hailaga aprivali kala agarali murum hogi jine kangurum kala thui hai kaji dharan itum khalatala nang dinai salaga aprivali agarali murum khui kawai cha khui kawai sagi jine kangurum kaji hiwa koka kasa unity unite chili kahang aprivo aina agara thamar ngatei salapai or aniwi living standard ngatei salapai aniwi koring karak miri ngatei salapai anina chamang dakhlai shai shak dakhlai aniwi kashai kashak jila ngatei salapai anina kolom dakhlai thamar anina shurda khalai tharmar shikasang na taisa na pai kha khangurum kachihiba psychology ngurum khwilaga naumi twida asa akhang sahawe asa akhang sahawe gijba oneness akha asa akhang saiga kada psychology akhang safram kijde nang asa akha jaiga kapaningla jukamachula nang iwi pasahi imanghi kapaning khani malai pai matai shikasang khani malai pai matai iwi jukamachu iwi I at the time shimkhani li mapam bai mane shimko khani masa bai mane chili ham ta khlai khangarum gujiji chili khang me nana mushak tarang naga shimma pandang naga sakngai vagngai psychology na prevana na kaharana maning chang thua ka mujhe plungi ki chinta khai ne compromise sa plungi ki jine nani khani ngasan ngayai sa laga cha khui plungi ki jine khangarum khalai wiwang akha khangasa ne akha khangasa hili akha kiji khili ka hangle ja ka pasaring shom akha khangasa yang itu mui pasaring ja ka itu mui kharing kharap itu mui lansing rin kala itu mui nganai ngi okthui kharum cha khangarum shai khangarum mang khangarum mayu kapam pasaring yawirin psychology Tangkhul ne kala breakaway akha khangasa kaji hiba emotional oneness kapaning chukak machu ringkashi ringkapa khangarum chili kahang ne kala chimang machimane itu spirituality oneness thamaring
aka kangasa shikasang aka kangasa break her ni sa ka thamar ga dai dai da ka zaji break her aka kangasa da mahang pai mare break her ram aka li okthi la ka shimkhani sai la ka break her ma dai da cha ma dai da pi ji aka maning mane agarana ukhanang na gena ra or obviously or maso tawli maring phala khara tharan aprevan phap madami tu chita kamena aprevana emotion sala kena khalai atamli akaran mathai ni tu aka chi aka khanga sa da mahang pai mane aka break her aka khanga sa kachi hiwa lan singring la aka nga sa plungra break her aka khanga sa kachi hiwa mi kataina break her wi lungli ralaka decision mukhui mi pai mane atam living or hailaka chathui gai no tha hailaka chathui gai kachi ba diba ara break her kachi hiwa nga khai khang gaya simpan rampan kathar sem ka gai ne kashi ka pha sai kora ngurum gai ne juwang aka khangasane aka khangasa kachi hi nguso ka bi phasa ka nguso chimang chili ka hangmani mare chila aka ne kha chili matai me card lang mai card ka phaning khangarum chu khangarum lan singring khangarum otsa khangarum thambaring khangarum chili ka hangne break har salga akana muslim sa akana hindu sa akana baptist sa akana catholic sa chingri ena pamrag chichi shikasam batlake thamar na dei ka hai chitran ka phaning macha khangrok chitran kala itomui lan singrin na dei ka hai chit tharan rot kamarat kala shimkuli chingri ka hai malai mane aprivo wiwang akharaji awi number 1 me akhara wiwang aprivo ji awi number 1 salshon ki gijine ngasan nga ye salaga amang rali ava vali ngasan re hailaga akharali khamasan chitran problem shoke dam like shopping break her kachi hiwa emotional maning mane feeling maning mane hiwa commitment dam hiwa commitment ne hiwa decision ne ringpha thongon break her sa ringshi thongon panghorang machi bai mane kha ringpha la ringshi la chot la phungrum laga ngurum laga koka ningka salaga akha salaga okthira da decision ko khine commitment leilaga shin kapan ne Genesis chapter 2 verse 24 tili kapiga haiti Jesus Christana Matthew chapter 19 verse 5 li code sade chui wang ai na mayor naw na avali or haida
a prevailing rumma kala ani asa aka ngasa hawa da Yesu Krista nala pray ka harwi maramli simpan rampan wi maramli hira the court sali ngarai ka cha apostle Paul dang sa ka ngata Paul nala Ephesians chapter 5 verse 31 li court sali babame chuwangena pray ka harwi ba sakla kai kala pray ka harwi hiwi leigishili matai ka mai malai ri mane ava vawi legacy tanga matanga na pakhaura naungrali ava vana legacy tanga matanga no thai luga simpan damban na dei haura kha pre ka harwi legacy hiwa mi rin paida kathi china manga pakrang luga aina tangta leiki leiki ga chine ngana khui ka haya na tum sai korli Pervawi so kami masarano next episode li sambang nause